Baza furaha ko makoregi kambi mar Royal Media Services odonjo odiochienge mar abich e gwenge mag Hoho mar Okak kane gilimo gwenge ma Chepkoilel, Langas, Huruma, maili 4 nyaka boma ma Eldoret. Hilda Obuya nigi ler. Wuoth ma kawuono ma dhi aloka stembe Safaricom nochakore kar konyo nyithindo ma Eldoret mano mong'ere kaka Eldoret Children Rescue Center. People are doubting if kama watakula Christmas yao, lakini sisi kama Rescue Center we are double sure of the Christmas. We've come to inspire them, to encourage them, and to make sure they are also enjoying our 24 years of celebration, and they are also enjoying Christmas in a big way. Wuodhni mokwako gwenge mopogore opogore mag puonjo jo Kenya ber matiyo kod chenro mag kambi mar Safaricom. Tembelea leo na kuangazia sisi vitu sawati mbalimbali. Hata isabiki kuna kondoo, mbuzi, nini vitu mingi tu. Furahi venye wamesambaza furaha, tunaenjoy, tumefurahi sana. Jishindia kuku siku ya leo, nimefurahi sana. Chiengeso wuodhni dhi chomo kaunti ma Nakuru e gwenge mag Kaptembwa, Salga, Molo, Keringet, Oleguroni kod Njoro. Tunafurahia na Wakenya wote, yani kuwashukuru kuwa na Safaricom na yani wateja waaminifu. Tunasema kwamba popote kusikia ambapo yani tutapitia tokea, manake zawadi ni kem na raundi si mchezo. Hilda Obuya, Ramogi.